Godina 1987. Nikako ne možemo da zaboravimo glas pjevača kojeg smo čuli u jednom selu kraj Burse. Za Istanbul se misli da je ova velika metropola na brežuljcima Bosfora, Zlatnog roga i Mramornog mora u stvari samo jedna velika kapija kroz koju se sele narodi iz jednog pravca u drugi. A Istanbul je sigurno jedan od najnaseljenijih gradova u Evropi. Pola današnjeg Istanbula prostire se na evropskoj, a pola na azijskoj strani. Sultan Ahmedova plava džamija podignuta 1616. godine, monumentalno prelijepo zdanje, remek djelo osmanlijske arhitekture. A nedaleko od plave džamije nalazi se jedno od 7 čuda svijeta, Aja Sofija, koju je kao baziliku crkvu u 6. vijeku podigao bizantski car Justinijan. Mehter, janičarska muzika iz 1289. godine, najstarija vojna muzika na svijetu, samo u rijetkim prilikama ili praznikom razveseljava turiste. Za sada je to jedini primjer osmanlijske slave koja se može vidjeti uživo. Kapali čaršija, najveća pokrivena čaršija na svijetu, na kojoj može da se kupi sve i na kojoj nude sve. A mi nikako ne možemo da zaboravimo glas pjevača kojeg smo čuli u selu Turankej, pored Burse. Sa planine, Konstantine, Milaviće, sa planine, Konstantine, nesretniče, eto našo Kemal Paše, eto naše Kemal Paše na zelenom dorijaše. Oko sebe sablju paše, oko sebe sablju paše. Puška puca, top za topom riče, iza brda naš Kemalec viče. Ovu pismu piva Arif Raković.
za sultana Hamidova zamana. Od Bosne smo krenuli, iz Bihaća. Iz Bihaća, iz sela Klopota. Ocu je mome ime Muharem, djedi je ime Džafer, a djedome ocu ime mu Ibrahim. Mi smo od te familije, pa smo prošli u Selanik, pa smo 3 godine u Seleniku bili, i Selanik je ošao 4. godine u turske ruke, pa smo prošli onda u Stambol, iz Stambola na Sultan Hamid, poslao u Bursu na Turančoj. Ustanci i ratovi na Balkanu, istočna kriza 1875. do 78. godine predstavlja prelomni trenutak u istoriji moderne Europe i jugoslovenskih zemalja. Rus grof Šuvalov, Britanac Lord Salisbury, grof Julius Andraš i kancelar Bismarck za zajedničkim stolom pri dogovoru. Poništavaju se odredbe Sanstefanskog ugovora kojim je Bosni obećana autonomija. Austro-Ugarska monarhija dobija pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu. Car Franjo Josip izdaje proglas na 3 pisma Bošnjacima i Hercegovcima, garantirajući im sigurnost. A odmah zatim, prodirući u Bosnu sa 3 pravca, kreću se armije koje forsiraju rijeku Savu. Ovo su crteži vojnih izvještača koji su pratili taj invazioni korpus. Novinski izvještači su zabilježili da su forsirane rijeke, pravljeni mostovi, kola se zaglavljivala u blatu i da je očajno sporo napredovala armija. Stanovništvo je pružalo otpor. Iako se jedan dio hrišćanskog stanovništva iselio prije ustanka iz Bosne, u Sarajevu je formirana privremena vlada. Stvorena je narodna vojska. Neprijatelju je pružen snažan otpor. Iz tih razloga austrijska armija, koja na početku kampanje broji 72.000 ljudi, povećava se sredinom septembra na 280.000 ljudi. Na svaka 3 stanovnika, 1 vojnik. Muftija Šemsekadić progoni armiju generala Saparija do Doboja. Rat se oteže na 3 mjeseca. Premoć u oružju i solidarnost velikih sila dovode Austriju do pobjedonosnog kraja. Naročito krvavo branilo se Sarajevo. Pružen je otpor iz svake kuće, iz svakog prozora i svake pukotine na vratima. Kako to slikovito izvještava telegram glavnokomandujućeg generala Filipovića caru Franji Josipu. U cilju represalija, odmah sutradan po osvajanju pogubljeni su javno u Sarajevu zamjenik komandanta bosanske vojske Muhamed Hadžijamaković i imam begove džamije Kaukčija Abdullah Efendija. Austrijski dvor želi da ublaži šok izazvan represalijama i terorom iz prvih dana. Velike mase muslimanskog stanovništva kreću se prema Novopazarskom Sandžaku i Turskoj, a naročito poslije Hercegovačkog ustanka 1882. godine izazvanog regrutacijom. Ova migracija muslimanskog stanovništva kojeg čine muhađiri, prebjezili izbjeglice, odbjeglice, ustanici i drugi, a koje spominju onovremeni izvori, svojevrsna je i jedinstvena evropska pojava. Ona nije bila izazvana ekonomskim razlozima kao većina modernih migracija. Razlozi su više psihološke prirode. Nezadovoljstvo Austro-Ugarskom kao velikom tuđinskom kršćanskom državom koja je silom došla u njihovu domovinu. A onda je došao Balkanski rat i atentat u Sarajevu koji su izveli mladobosanci. To je bio povod za veliki novi požar, Prvi svjetski rat,
čije su zloslutne armije harale Balkanu. I za to vrijeme nastavlja se iseljavanje uz zaglušnu kanonadu topova. Iseljavanje muslimanskih masa traje u etapama. Sele se u Sandžak, Makedoniju, Tesaliju. Sele se bogati i siromašni i to najviše u Malu Aziju, Anadoliju. Mnogi od njih u početku se teško prilagođavaju novoj sredini. Bursa u ono vrijeme bila je jedna mala anadolska kasaba sa jedno 30 do 40.000 stanovnika. Vrlo je malo bilo Bosanaca u ono vrijeme. To su oni iseljenici od 1870. 80. godine i većina njiha se je naselilo u brdima Burse, u daljnim malama, a mnogi broje u Inegelu, u inegelskim selima, u Adapazaru, Karamurselu, ovo je okolna Burse što ima. Što možemo računati da Bosanaca ima sigurno oko 70-80.000 sami Bosanaca u Bursi samo. Bosanci ne samo u Bursi, oni su i u okolici Burse, Mustafa Kemal Paša, Karađebej, Inegel, Iznik, Karamursel i tamo dalje u Sakariji, u Adapazar. Danas u Bursi ima preko 650.000 stanovnika. Među ovo 650.000 stanovnika ima iseljenika iz Jugoslavije preko 250.000. Mnogi broj Bosanaca živi danas u Izmiru, Ankari, Istanbulu, a ima im čak daleko u dalekoj Anadoliji, čak daleko do Sivasa. Ima mnogo starih familija koje su došle prije 120 godina naseljene su u Sivasu. I oni se po samom svom izgledu odvajaju od onih starosjeditelja, jer su visoki, plavi očiju, što u Anadoliji nije viđeno. Ja se zovem Nusret Ljuca, a ovdje nam je prezime Uluđa. Rođen sam ovdje u Bursi 1928. godine. Moja žena je isto Bosanka iz Travnika. Imam 2 djece, sina i kćerku. Sin mi je oženjen, imam 2 unučadi. U nas kod kuće svi bosanski govorimo, čak i mali unuci. Moj djed Zekerija Ljuca, po nadimku Zećir ili Zećo Ljuca, poslije okupacije Bosne i Hercegovine on se iselio iz Nikšića, preselio u Sandžak, a poslije se prebacio sa familijom zajedno u Sarajevo. 1912. godine dolazi ovdje u Bursu, gdje je kupio ovaj stari han, dao ga opraviti, napravio radnje dućane, kupio kuću, čiftu kupio i čitava familija se nastanila ovdje u Bursi. Mi smo nju 1982. godine porušili skroz i sagradili betonsku novu zgradu, tačno u originalu, onako kakava je bila. Ova zgrada ostaće najmanje još 100 godina, to je uspomena djedova koja će još živjeti ovdje u Bursi. Ovo je selo Brusansko Turanköy. Sve je Bošnjaci. Samo su iz Bihaća svi. Mi sama kuća iz Zenice, iz Mošćanice. Ovo mi je sestrička. Ovo je komšija. Ja sam išao tamo, dedo mi je došao 1912. godine vodi, ja sam se vodi rodio i 80. godine sam otišao u Zenicu, u Mošćanicu i Mamoviće sve prohodao. Plaho mi je lipo, ali je jezik promilne. Naš jezik nije već alafranga govoru. I ovo mi je ljuta krajiška. Žena. Jesam. Miđa odemo, sudimo, ko nam dojde služi. To tako je nam. Evliko, to si selam ćete u Bosnu svakom. Selam ćete svima Imamovićima i Mošćanci sviju i Izetagi, što je našu kuću kupio. Hoćemo pijeti veselo nam sve selo.
Ama da ste nam bili kad bio pir, o zaman bi bolje bila i kola igralo se i bubalo se. Ama kad hoćete sad, i mi ćemo vam zapjevati. Ajmo, sestra moja. Vi mene varašte, samo da mi oči gledašte, samo da mi oči gledašte. Mi tebe ne varamo, mi tebe čudo volimo, mi tebe čudo volimo. Kako ćemo bilo na redu su odmjeno, kako ti kažeš, ima, gdje je? Pa ima ovakve. Biće i to. Bit ćemo, ako je ovakav vrijeme došlo da ga najdemo, da smirimo dijete. Šta ću govorit, pa ne znam ja, šta ću to? Kako ne znaš, ti više znaš nešto treba. Ićemo u koji moćet. Svoja sečam. Mislimo to nešto. Curime Ajša, falan filan devančite. Pa ja. Hajri pazarca cura. Kako što nisam govorio? Pa šta ja znam, nije ovo bilo. Mi smo došli 1912. godine tu od Pazar. Od Pazar smo tudi imali kuću. I u selo smo tudi uzeli jednu kuću i tu smo zemlju radili i zima kad bide idemo u kasabu. I ljeto kad dojde i opet tu dojdemo u selo i u Pazar i u selo i u mahalama smo tako radili eto do neke godine. Evo onda skoro smo, vod sam u Pazaru i u Jazluku radim i tu zemljoradnik i tako radimo, deveramo sa poslom. Iz Bosne smo došli u Brusu. Kad smo u Brusu došli, dali su nam iz Brusanskog polja dobru zemlju. Ama bilo onda hastaluka, kolere i fatala svijeta groznica. Pa nijesu naši stari u Brusanskom polju šćeli one zemlje, no izašli na visoko, na Kazanđi Bajir. Tuđeka je dobra voda i gora i hava lijepa, pa smo se vođeka naselili i plao smo rahat. Djedo mi je iz Sarajbosne, iz Krejne. Moga oca djedo Hasan Talić je došao. Djedo mi je bio 7 godina kad je došao u Tursku, a sad vod živio u Jazluku. U Jazluku ima 2000 nufusa, sve Bosanci živo. Imam jednu fabriku što pravi od mlika, što pravi makine. Imam. No smo 4 brata radimo u fabrike, a jedan je vod ima u Jazluku, mandru što ima, ješilada imaju što sir pravi, kašar, bejaz, bijeli sir i maslo što pravi. Mi imamo fabriku voda Pazaru, pa ove makine pravi. Ovo ima jedna makina kašar što pravi. I ovo bijeli sir što pravi imaju viđašte. I ovo tankovi imaju vode što mliko kupu, vod se viđa se. 10 tonova, 5 tonova, u Turskom mi smo napravili. Vod ima još jedna makina što pravi vakum paketljeme sira. A ima vodi kamion što mliko goni u Stambol, u Ankaru, u İzmir'u, da se ne obatali iz Pazara İstanbul'a kad goni. Evo viđašte ovako. Bir saniye efendim, bir saniye. Ben sizin adresinizde 10 tonluk tesis için proforma, fatura ve teknik... İmam jedan ortak, on je iz Ankare, İzzet Karacagil, iz Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
on je mezun metalurgiji mühendis. Sa njim 8 godina kako radimo i naš 3 brata i on 4. 2 brata Ferhat i Veysel, oni imaju svoj dućan što Arabe boju. Jel, auto biće se, auto što boji, imaju jedan dućan, on radu. Vodi bosanski djeca do Mejtefa, sve bosanski govore kod kuće, pa kad počnu u Mejtef, pa tursku nodi nauču se. Sevgililer, bugün öğrendiğimiz okul yolu düz gider şarkısını hep birlikte söyleyeceğiz. 1, 2, 3. Ja sam Zajko, ja išao Mejtef, smirio Mejtef, ošao hođi, smirio hođu, sad idem na posao, ja sam Bosanac, ja sam u Jazluku, rodio se. Naši rođaci su iz Zaloma, kod Nevesinja, a ja sam rođen u Istanbulu. Rođak mi je Safet Bekbašagić, pjesnik, bosanski, čuveni. Ja sam bio 14 godina u Bosni, od 1922. do 1936. A onda sam u Istanbulu došao u umjetničku akademiju. Od 1904. godine do ovamo sam imao stalno izložbe u Rusiji, u Japanu, u Egiptu, u Americi, u Engleskoj, Francuskoj. Ja više radim geometrijske kompozicije u kojima opet nalazim neko sentimentalno mišljenje moje. U ovim slikama u prvom redu se ne vidi baš nešto, ali kad se duže pomatra, apstraktno slikarstvo je ovo, apstrakcija. Kao i svi drugi iseljenici, ja se često navraćam u Jugoslaviju, svoju familiju i domovinu da posjeti, pa mi se rodila čerka, učila, završila maturu. Kad je završila maturu, rekao sam, najljepše je poklon da te povedem u Jugoslaviji. Dragoceni, ona se oduševila i kad je već završena školska godina, poveo sam ju u Jugoslaviju u rodno mjesto Rožaje. Kako smo Rožaje, to sam obećao da ćemo vidjeti Sarajevo i druga mjesta širom Jugoslavije, Jadranskom magistrali, došli su u Sarajevo i kako je to bilo predvečeri. Ona svjetla su jako sa svih strana, jer Sarajevo ne možeš vidjeti samo danju, nego moraš se popeti na vratniku ili gore visočije neko mjesto pa da bi vidio i okolicu. Nego sutra dan kad smo se već vratili, navratili se pod Romani u Rogatici. Rogatica je jako jedno živo mjesto i lijepo, imao sam tu jednog prijatelja i vratili u Ahčinicu. I on je lijepo služi tako na jedan bosanski način. Ja sam Džemal Balkanlev. Doseljenici smo iz Jugoslavije, Crne Gore, Rožaja. Nas smo 4 brata, 5. sin. Sinom rukovodi sa servisom dizel uređaja, štelovanje Bosch pumpi, a mi braća pratimo proizvodnju autodelova. Autodelove proizvodimo naše domaće proizvodnje koja su vozila
Imamo oko 140-150 artikala. Nalazimo se na Ebeš putu koji vezuje London-Kaira. U Adapazaru smo naseljeni 1958. godine januara mjeseca. Adapazar broji oko 300.000 stanovnika. Drugo ne bi imao šta da kažem. Nas Bosanaca, Crnogoraca, Srbijanaca ima jedna velika suma koji su ranije i kasnije doselili u Turskoj. Ovdje je naselje Bešćuzevljer. Broji 500 kuća, a ima pola milijuna, 500.000 stanovnika ima. U ovome naselju sam ja, Muhtar Ismet Koč iz Jugoslavije od Sandžaka, koji sam došao kao göçmen, naseljenik. U ovome naselju živu iz Jugoslavije koji su došli na 165, a od raznih mjesta Jugoslavije, Sandžak, Bosna, Herceg, Skoplje i razni mjesta Jugoslavije. Poselio sam iz Trijebina, prodao svoje imanje 1958. za Skoplje. U Skoplje sam proveo 10 godina, čekao sam otpust i upis u Makedoniju, pa otpust za Tursku. Za Tursku sam preselio 1968. godine sa svoja 4 sina koji se zovu Hanifija Karišik, Alija Karišik, Redžep Karišik i Ibrahim Karišik. Sa ženom svojom Ramizom Karišik, majka mi je došla prije mene 10 godina u Tursku i povukla me majka, brat i vera muslimanske i svoje dece. Iz Sandžaka se nije moglo prebaciti, pošto u Sandžaku se pisalo kao Srbin, nisam mogao javljati kao musliman, nego kao srpski državljanin. Kod Makedonaca je mogao musliman i Turčin da se piše. Mi smo kupovali njene kuće za jeftine i za skupe pare, kako je to njima odgovaralo, a prodali naše imanje za jeftine pare. Tuđa zemlja kaluza nema. Turski govorili, nismo govorili ovaj mali Alija, dok je bio, nešto je pomalo znao, a mi ostali nije niko ništa. Eto, ja sam bio vodoinstalater, otvorio sam jedan dućan mali u čaršiju u centru Istanbula, počeo sam raditi, obavljati poslove, ali sve je to bilo teško, jezika nisam imao, uzeo sam jedno dijete iz Makedonije koje je znalo pomalo jugoslovenski i turski, ono mi je bilo i tolmač i pazardžija za posao koji sam pazarivao da radim. Radio sam u Nemačku duže godina sa sinovima, u Iranu za vreme šaha, u Iraku smo radili pre 3 godine. Eto, došli smo do malo para, otvorio sam sinu Ibru, dućanu čašiju, nešto zlatare, otvorio sam Ibrahim, Ali i Redžepu jednu prodavnicu autodelova u našem naselju. Ovdje nas ima jedna većina Jugoslovena koji živimo u skupu, govorimo svoj jezik, slažemo se fino. Ovdje, u ovoj zlatari, kao što vidite, prodajem zlato. Zlato je pod garanciji. Ima prstena, ogrlica, narukvica, isto ovdje iz biceri se prodaju. U kapali čaši ima od naše Jugoslavena koji drže ovdje radnje, oko 75-80 radnji kao radnje, a već sa radionicama to prolazi po 100. Imaju puno naše Jugoslavena koji imaju i hotele ovdje, koji imaju fabrike, koji su u vrlo dobrom stanju. Ovo je sve moje, ovo je restoranu i ove 2 kožne radnje i na van imam još radnju. Imam 3 sina, 3 šćeri, kuća me je na Felurio. Sve gosti primam ovamo, a dođu ovi naši, pomognem iz ruke da me nešto dođe, ja im pomognem. Sve od srca. Mi smo došli 23. godine iz Bujeleга polja i preselili sam najprije u Bruslu, iz Bruslu sam preselili 38. godine u Stari grad. Ja sam ovdje čak Kapolića 62 godine. Ja sam više Poričem Jusuf Bajraktarović. Tamo, ovamo mi je ime Jauzkan.
Ja sam rođen u Skoplju i došao sam 1942. godine u Tursku. Sam sam došao, otac i majka i braća su došli 2 godine kasnije, 1944. godine. Otac mi je poreklom iz Nikšića, iz Crne Gore, mi smo Mikići iz Nikšića, majka mi je iz Skoplja, jedna velika stara porodica, Isak Bey Isavej je prededa i Isavej je gradio Sarajevo 1462. godine. Slušao sam univerzitet 1954. godine, diplomirao sam kao građevinski inženjer. Radio sam 3-4 godine na velikim projektima u Turskoj. Osnovao sam 1957. godine našu firmu Enku, bez nikakvog kapitala. Jedini kapital je bio kod nas raditi. Kao firma Enka mi radimo ne samo u Turskoj, mi radimo u inostranstvu, u Saudi Arabiji, Iraku, Libiji, Jordanu, Bahreinu i sada ćemo početi graditi i u Moskvi. Naša firma ne radi samo u građevini, mi smo najveća trgovačka firma i u Turskoj i imamo najveći eksport iz Turske za inostranstvo, kao u New Yorku, Londonu i Hamburgu i u Saudi Arabiji. Najveći projekt da gradi Enka, to je pekme grana u Iraku, gdje smo ortaci partneri sa firmom Hidrogradnjom iz Sarajeva. Naravno, to je meni mnogo drago raditi sa jugoslovenskom firmom, takvim velikim projektu, gdje će od dvije strane više od 4.000 ljudi raditi. Ya Hasan Muhittin Tanović, 55.000 nüfuslu bir ilçenin belediye başkanıyım. İlçemiz Bursa'nın en büyük kazasıdır. İlçemizde 3 tane Boşnak köyü bulunmaktadır. Şehrin de tamamen Boşnaktır. 1953 yılında Bursa'ya bağlı Kazancı köyünde dünyaya geldim. Babamın ismi Haydar Tanoviç. Makine mühendisiyim. Şu anda belediye başkanı olarak İnegöl ilçesinin çeşitli sorunlarıyla uğraşmaktayım. Yugoslavya'dan gelen akrabalarımın bu soyumuz konusunda yapmış olduğu araştırma beni son derece memnun etti. Öyle sanıyorum ki tarihe iyi bir ışık tutacaktır. Djed mi je se iselio iz Bosne prije okupacije u Inegöl. Pa su se smjestili u Inegöl, pa mi je onda se vratio otac opet u Bosnu i u Upanicu smo bili. Ja sam rođen u Upanicu, a kao malo dijete obje smo došli u Tursku. Pa sam svršio osnovnu školu, posle osnovne škole sve vojne škole sam svršio, vojnu akademiju i vojnu višu akademiju. Postao sam pukovnik. A pošto sam znao bosanski govoriti, kad sam bio u generalštabu radio, prva delegacija dolazila za Balkanski pakt, pa onda Žeželj, Marašalov, adjutant i Marašal, mnogo su me pegenisali i onda su kazali da ti budeš u našoj pratnji vazda i da nam prevađaš. Evo imam slike, mogu vam pokazati. Tako su me volili. Marašal nikad me nije odvojio od mene. Drugi su bili koji su mnogo govorili od mene, više znali turski i vaš jezik, ali Marašal nikad mene nije pustio. Sve sam s njime bio. Ja sam Omer Tanović,
Tanović Alije sin, Jakupović. Sulala Narme se zove Jakupović. Ima kako smo došli 83 godine. Od 3 mjeseca me majka ovdje donijela, pa smo se ovdje naselila u Bursi, Bursansko selo Kazandžija. A ja sam Omer Tanovića sin, Tanović Sulejman. Ja sam rođen na Kazandži Bajru, u ovome selu. A sada stanujem ja u Bursi, posao mi je, sve mi je u Bursi, kuća mi je stanuje u Bursi. Od Heftije do Mjecite dolazim babu od Bajrama do Bajrama, da mu ljubim ruku na Bajram. A poslije žena mi je iz Krajine, ja sam sa Bosankom oženjen, imam 2 sina, Orana, Burhana, i oni kod kuće zbore sve naški. I to sve mi naše svoje staro, mi to sve svoje staro gonimo i tragamo. Ja kad sam otišao na hač, pa sam tražio u Meki, u Medini, da ne ima u Jugoslavije iz Bosne, Bošnjaka, našije Akrebe, Tanovića, pa nisam mogao naći nikoga, a na drme da je došao. A da sam se našao, mnogo mi je bilo volju da se poznamo i da se vidimo. Šta ima tamo, ko je živ, ko li je ostao, ko je ima, da razumijem, to sam imao veliku volju. Jedno od 4 naselja u Istanbulu gdje danas žive Bošnjaci. Naselje Bešjuz Elver. Nakon više od 100 godina od okupacije, slušajući glas pjevača, naišli smo na brojno stanovništvo današnje Turske republike koje svoje porijeklo veže za Bosnu i Hercegovinu, Sandžak i Kosovo. Maju, godište po jezu? Ovako, najviše ovo uzimaju. Samo ja ne preporučujem da se ovo dugo upotrebljava. Za kratki rok možeš, ali za dugi rok ne možeš. Da, tebi ti pokažeš. Mnogi su sačuvali govor, običaje, osjećaj povezanosti sa zavičajem odakle su došli njihovi preci, a iskazuju živi interes za vezama sa starim krajem. Ime mi je Muzafer, prezime je Čopar, u Jugoslaviji skoro Mičević je prezimalo, babo mi je u Jugoslaviji Novi Pazar se rodio, a ja sam se ovdje rodio. Ime mi je Safet, predni ovdje vili u Balkanu, Jugoslaviju, Dačić, babo mi je od Rožaja, od Jugoslavije.